Moje ime je Nikola Lazarević i na današnji dan, pre tačno 10 godina, a nakon završenih studija, počeo sam svoju karijeru u kompaniji Virt Srbija u poziciji biznis asistenta generalnog direktora. Za 10 godina bilo je puno izazova i još izazovnih projekata koje sam uspešno savladao uz pomoć pravog tima ljudi koji rade u Virt Srbiji. Virt Srbija je prepoznala moje veštine i moj potencijal i kontinuirano ulagala u moje znanje svih ovih godina. I eto, danas, posle 10 godina, a nakon mesta biznis asistenta generalnog direktora, unutrašnjih pozicija poput mesta radnih pozicija u nabavci, u marketingu, pa sve do prodaje, mesta menadžera prodaje, regionalnog menadžera prodaje, direktora divizija. Javljam vam se kraj Vardara iz Skoplja kao generalni direktor kompanije Vurt u Severnoj Makedoniji. Ovom prilikom želim da vas pozovem da postanete deo Vurt porodice.